We're here at Tagbilaran Pier. Guys, tara. Hinamit, mga naog na meron. Ready na ni guys. Go na! Hapit na. Why? Ha? Abot namin sa Tagbilaran. Tagbilaran Pier. Here we are. Wala pa gud mi na aero guys. Wala pa mi na aero. Nahinay na tag na ang guys. Good evening. We are requesting all our valued passenger bound for Tagbilaran City to kindly disembark from the vessel now. In a few moments from now, we will start boarding passenger bound for Cebu City. Nairog na tag guys. Grabe. Apa nilalam na yun? Sila lang. Yan, mo nagduot. Ako nila. Hansak. Excited na dyan kayo mga nao. Dagang gila pa sa'yo, no? Talagang kayo. Ayun ako, kita guys. Ito sa baba. Grabe. Magawas na kita. Hey, thanks God. Thank you Lord. Magawas na kita guys. Ano sa gawas? Here we are. Ano sa gawas guys? We are here at Tagbilaran Pier.